Good morning. Ngasi akhoi card ki message happy tang yemi narase ko. Ado ngasi se leba ko nimit le ko nimit se number ahamba da number ko number se 69 lere aduga color da red lere ko. Ado card ki message happy tang yemi narase aduga timing haba basa happy di ngase ko. Ado purnima se haidi calendar da ani thokna dum lebani ko. Ngasi tawba ngamaga na ngame ngamdraga di ngasi tahodre na khalase video yeng ho na keno to sum video sum yeng pada ngasi se keno tawdre na khalase ba. Hayeng to biga shu kai de ko. Ado ngasi gumba su dum tawba ai kem kai de manifestation tawba ko pa ngasi tawba kai ba kem tawba di leite ko. Ado ahamba da khoi gi card ki keno se hana yeng ase aduga timing afaba su hai petang yeng ase ko. Ngasi gwe na matam se karam matam phage haibado thabain khang sa thoka da baga leiraga di ndo nutigi keno tawbo daina ko hai 3 cards khatang lo those ko card ahum khatang nom card number 1 2 3 ko silere ko koi card ahum se card number aham bain ani shubne ahum subne ko adu sidagi amma choose to birase amma choose to birase en haraga di aham bai se khansira natraga ani shubase natraga ahum subase ko ado sida leire ko aham ani shuba ahum subde first card ko first card se hadi katang thabak yam gani ko ngasi se hadi thabak yam ba haraga di thabaki workload leibani khangde ngasi se thabak yam ba dumaina ko hadi burden gumba kai gumba dum ba su katang adum lei ko katang keno taw ba hai tare ko hakchang ke su khara thabak yam ga di wai dana ko amaina gumba katang lei ko ado kitang khara care lobiyo aduga keno su tobiyo hadi mingon da kai da hai tare ko ai thanda loin taw do so pudi nang su khara tobiro nang su ka toksalo ko chalo han da da yen thopi ba hai tare ko sima leire ko ani chubasina ko hadi mateng gumba lakpa mingon da mingon da gi mateng ni khangde amani khangde maina katang lai ko sida second card chena aduga mateng katang gi wasu natana hadi receive to bodo pot ama phaba ke noma receive to boko pa dusu leiri aduga khang aina kemta khanda bida daklawna ka changa pose aduni ko sila laise ko hadi expecting kem tawda ba poche ko aduga ahum subasina sida laise ko ketang aina tawgada ba poche clear होएगा को चमम ने खल से बनांगे तादी ngasi aina tawde po se amna clear oiga yamna confident oina changjan ba khochan ba dumai toroga aduga aingon da se proposal ni khangde nang sima tawo ko lo haina mina gumba dumai haibira po ko pira po dum sudum pire ko hadi offer opportunities kai ka se baina haide receive gumba tawo na pi ba se ani ahum suba ka se na ko hadi receive tawo se receiving hairaga di hadi any keno ma haide ko hadi aingon da phangjaba aingon da oijaba adu dune ko aduga timing ne ki pung 9 ga minute 13 tagina pung 12 ga minute 33 faung lere ko adagi mo pung amaga minute yakai mari daina pung 3 ga minute 32 faung lere aduga nungthin gina pung nungthin nungdaw gina pung 3 ga minute 32 daina 3 ga minute yakai mari faung lere ko adun nangina 8 ga minute 33 daina nongalamdagi pung 2 ga minute 33 faung lere ko sisena koi gi ngasi gi oina phaba timing ko adu sida lere koi gi card message se ngasi thank you